abantu bakinnye umupira bafite experience baradufasha nk'abavandimwe gukosora ibi mwongera ibi uriya ufite umutoza ugufasha akakubwira ati ongera ibi kora ibi ugakora cyane turazibona no gusenga byose hamwe. Gadi, hanyuma uriyumva gute kuko twabonye ibaruwa iguhamagara muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi? Ni iki uriyumva gute? Wenda ushobora kuba utarayibona ariko amakuru turayafite ko Ferwafa yandikiye Musanze gusa. Ni iki uriyumva gute? Yes, ni ibintu byiza cyane nishimira kuba nahamagarwa muri ekipe y'igihugu. Ndabyishimiye cyane, ni ibintu nanjye nk'umwana w'umunyarwanda mba nifuza gutanga imbaraga zanjye nanjye nkatanga umusanzu wanjye muri ekipe y'igihugu ndetse no muri club, ariko ndabyishimiye cyane. Uraza gukora iki? Uraza gutangira kampu n'abandi ni pre-selection, hari indi selection iza nyuma. Ugiye kujyana izihe ntego mu ikipe y'igihugu, mu mwiherero, izihe target ndetse n'izihe ntumbero? Yes, intego njyanye ni ugukora cyane nk'ibisanzwe. Ibyo ekipe y'igihugu ifite abazamu beza, tugiye gufatanya dusenyera umugozi umwe kubera Imana tuzabona umusaruro. Ekipe nka Musanze yo muri kugana muri vestiaire abakinnyi abatoza hagati yanyu, ubwo n'ubuyobozi birumvikana umuhari bamwumva se Musanze birashoboka ku gikombe ko kuri juni ya 10 igeze mu kiraba mbere. Musanze birashoboka kwegukana igikombe cya shampiyona cyari kare. Birashoboka ariko intego yacu ni ugutsinda. Ni ugutsinda, intego yacu ni ugutsinda nk'ibisanzwe kandi Imana idufashamo, kandi nzi neza yuko Imana ni ikidutegurira n'ubundi nta cyabuze. Gadi, shampiyona igiye guhagarara hafi y'ibyumweru 3. Ni iki usaba abakinnyi bagenzi bawe kuko mwebwe mugiye kujya muri equipe nationale? Icyo usaba abakinnyi bagenzi bawe kugira ngo bagume kuri ino ritime yo kuba bari ku mwanya wa mbere? Yes, icyo nasaba abagenzi banjye ni ukuguma gukora, tukaguma ku mwuka twari dufite n'ubundi wo gukora cyane tugasenyera umugozi umwe. Ibindi byose birashoboka, nzi neza ko kubera Imana tuzabigeraho.